Ayang hene kumurang wak senong jong gejaw lang sning. Ngashkwa ban bu ko ne gejingkeli. Ba haka senong jonga menchisingi ladan buan pai na Rajasthan. Ublade ya ka rapid test yo negatif. Hendrai kile lang haka jo opor ya ka RT-PCR. Kila pakno ya i syayeng haka ta kapor bila yo negatif. Hendrai menen kan nami ke result kami bila long positif. Kani ka kata lut ya tu ka long yeng hang tu bagi ladan nalor kamtam bagi syong haga compound hospital kalau long ga ikai ga penting pensmit yang i kum kasinong teng abu ga jing kentu hapi ga tenat ga kot ka khia haga no gar kom ba pia pelat yakini gi ba kempat yo ya ga final report jong ka RT-PCR boleh sebut ba yang tu ka jing pensngau jong pi so kat kum ba ngilale na ka health department yakini ki returnees baro hajing sha kala capture yaki hapo ka umling but baro hi kat kum ka protocol jong ka government kidai ban sample badiki hapo umling but kin leru de ka RT-PCR de ka nangta pada kin haban de chayeng nama menta ka bon hi ki home isolation but hayeng kidai ban shang ba hadu klem yak kendo yanu kidai ban isolate yala de but haden ba ki yo ya ka report dan nginsa pentikna tika ai ka pipen song ingi menta kalong ka jingya pher hapreng kumno kilik tes yang takarat kata karat ru ngikwa bantip ba hang no kita sa takarat kita sapo umling ne kita sapo ni hang ni hapo ki kolek hai yang takarat ba kita kata ingkong ba pensolengo ingi kum kinong penyat snong namar ba ngi ginong penyat senong ngimtip kini kiba lawan rung si senong kiyo jingbet kumno abanga ka senong jonga ngala ada perta baki balawan rung si senong kide ban yo ya ka subskiet bakilong negatif nrai kini gilawan lagawan hakato kamiet ngeklem ke jingtip jonga ro gilawan rung de nrai kandala ja kata ka result menen baki yo positif ka pen kendet yang namar baki syong haka kamera ro ka batang ar lai kamera kia kle lang bat lai saunget kani ka penting pensmiet yang i kum ka imlang salang kadai ba ta wa piong long kam dai ban long kum ni nama long hakanur kam kala ban long ba yo kitu ki barung ki klem let yela di hapo umling namar kat ki badan ki ba ki entry ki entrance ki barung hapo umling baro hi ngisem yaka RT-PCR tika jing lat jing ini baba ngatrai ngin hap keli nei yo iswan ra ekates ka banabar ni yo iklam hakanu karukam long katangin hap kani ka ba fi klik ya kaya rap yang iru menta bangin haban pet bah ya kini kirukam rung jong kini kibawan na barba kai ka banga ong fi i ong bakarat kiyo kila yo negatif ga result jong ki pelat no sieng kat bai ka RT-PCR kempat yo ga result kiyo menen gasngi itai bre wan mencisngi kata ngin pet ya kata ba karai jong sarkar kalong ba phindawara ka test report nang nuru nabar jela nginum pedang syu iaitu kita support ngin haban syam sampel yang the hapo umling lada bamlong nomor kidon ki bapang ki bastom ki bawan umlong hapo umling takamon ni pelat yaki ki wan bantes hapo civil hospital lani hapo pulo lani hapo pasir institute kani lesi nganong ipi ki wai kajing batha ka jongi kalong ka basai bahaba firung ngila ada penlek kita ke protokol ke jungi ke bawan na ke sarkar kalong ba ngikeli yaki pidon jakanem hapo yeng ba pin isolate ilade bat barobor hi kisiong bet ngidon ke jaka lesi ni kena yonra ya ka test report kata ngamla ban umenta nabar ndai ki shem ka sample ndai ka jing batha wala ai ka long ba pin isolate ila dia po yeng patla da phim don jaka pin sabentip ya ki bor jong ka district la da pin tep ya irang ba snong jong ka snong de menta kawan kan ni ka report pada ka pada jong ka RT-PCR ka sempor do sabu fra kanta bat ngisem kalong positif tikai ka jing batha ka bangi ai kitu ki barung haba village po yeng wat klet bandang ya kamas wat klet bansat ikikti wat klet banum ya jan lang hapo yeng hapo sem
namar dakawan ka report la dangilap ifi bo pilong positif kamot kanon ka jingma ya kiwei ru bat itu kiwei kendu to what can chingan ba menta ngalong negatif kamot nganong yo su unu knyang jingpang lanu ru te ya kani ka jingong jong fiba ngatrai ka coordination ka diban klan ba hapreng kani ka urban health center ka bari pet ni ka tu ka caka bat ka snong bat kumjuru bat ka district administration kata ngilai ong nadu macam sedam ba manu buan nabar lani kinu positif case ki badan hapo kasnong kirang ba asnong kidai bantip kalau confidential ngiyong tambah kirang ba asnong kidai bantip kanang ba kasnong ru kansim mikilat kilinti ki badan kam banpet ba kanum saphyang pada syakiwe te halor kata kajing ong jong fiba nginya pet biang ini don naka IDSP kidon napo district kinyawat yang kata kajing tip yang kata buat ngin sa pencay biang kam si pang hadir ay ngui ni lang basnong ngui konteks nong mulai te kumencem senam katuka habaka sedang ni ka COVID-19 ngaso ka don ka jing pencay ka bas kem nakaliang jong ka health department ka ba pencay yangi ka ba ay ki flyer big brochures haka ba yaday ban pensuthu i ki pajba ya ka jing ma na kajing sneer juni virus like symptoms whatever then they mentang in apoy siya stage kung ila apoy siya vaccination stage te kumas nong jogi kampawan kata ka vaccination kimpat le ka vaccination ba piso thu hi gibriu gilong complacent bahai kani kim su thu i kajing don camping vaccination kabaning kong galong ka kawai ka misconception ka ba ar galong ka jia thu kana paramaki ba habala le uni vaccination gibriu kim yo jingkot te mentang i doktor ipinsyai ba let's say tendency berpinyo yang jingpang kandang don bed lada pila injection te kata penduk mensim hai palwa dengan stu naga health department kaba kalau pidon kami ke dorbar snong ningkong ba ginya trai ba health department ban penso thu i palwa balai gidon kam vaccinate te lada ngi pada gidon kit kam snong gidang don gini basic doubts mo kai ka side effect jong the vaccination short term side effects ha te kumno bangin bangi hapan kai pada symptoms di bawah harin ke vaccination Dengan個 vaccination drive kanum long successful kata-kata. Namar bala lagi beriu maka ban clear ke misconception kadahi kirang ba snong ban ngi la de ngimpat sutho la da pim ai ngi brochure ko pi ai hex nempel adam. Te ki details jigita ngasong idon kam palat kanang bang ngir long convince. Bangin la ban convince yu pai ba usngap igi dorbar snong usngap inong ket kam snong ki ai ki health workers te ka kam kini ki asyaru kinum nangai bagi along in tune bagi health ngili ngili gira basnong ngili im kilemen ngimde expert nan batai dengan so gini brochure kepala dek ni stage 2 jong vaccination brochure kaman clear out ya barhot ki stages jong ni vaccination first dose kan longom no second dose kan longom no kan jia yu kita ngatai ngidon kam ban sha ngi kum kirang basnong bangin la ban pelong successfully vaccination nachu ai jumot ngata hoat ba ka de ka basisha ka ba piong ni ba lada kipat ba kim tim syapang vaccination ti kamut kata ka informed decision bangi ong ni nadu baneng kong ru baki di benshim kalong ka ba ka badan kam ti ngila yale kat bala bangin le naliang jong ka department ru keleng kini kidong ki kentot bangin ni ai kani ka sensitization le sing ngila miss no ya ka maulai le ni ngiklam pat yo let ki doctors in charge dong ki area jong pi ngila dap instruct bakin le ekanika sensitization lada pi kwa bangin let ngin wan syaka yu syaka area jong pi ngi kloi ban wan ban ai ka sensitization ya ki pat ba jong pi ti lada pi ai ngi kapor bat ka venue ngin wan ban ai ka sensitization ya ki pat ba ki jong pi kata ka date tangba kajing kili bila sensitize hangnu ka platform jungi kili public announcement system ka bangina ban regularly ban mau ki pa kata ka best platform ngso mangingin mle sisien ka sensitization program ju fikan wan pinwan sisien pinum pat capture ki audience kata ni pi ai ka jing tip ki flyer ki jing clear out ki brang ba snong limba ki brochure ki flyer kuma pi ai last time ya ka covid issue kan sup yangi ba man lakasi daga ba gile man lakasi kan rung kata ka jing snow thu jigi pa ba bagi don kam ban le ka vaccination
Hoi ba ki lalong ready kita kidon. Okay. Let's see ka pat poi shapi ngin sa ai ki kidon ki FAQ ru kidon ki message na benta ki community influencers ru kadon na benta ki ki bateri kamniam ki community leaders kidon ki brochures te ngin saya le ban sam shaphiru tenganget let's see ki bun ki shnong ki bladab yo ya kinia te let's see kalamis no shaphi ngin saya le ban sam shaphiru. Ngadon non bu tang ini jing ai jing mot ngala banong kalup hol si ka bay day bat kini ki returnees mo ka jing duna iwe hinto ngila ban point out kalong ba ki register ba ki leng ba ki epic ne kat ka ba ka certificate kat ka ba ka ID ka ba ki ai henry ka way ka ba ngila ban te la kambi kini ki baja kalong ba lada ki bu ya ka care of address ko jong ki ki kumhashnong jonga ki dan ki returnee ki ba near NEC office. Near NEC office kalau include la kumno shispa san pauye Banua. Lani ki ai near Darbar Snong hall. Katar pinwat near Darbar Snong teng da hilap buri umde hinta sajengai ba. Henry la da pi ai care of address mut ya ki trying ba ki sa ni daily ki ba shongwa. Lani ki di ba sa ing lajong mut ka khamsuk. Kam tam ni ban ha thai nong thmai ngi don ni kani ka house numbering mut la da ki ada kata ka suk ingi ban detect teng long kum kini ki kias ma ka ba ba kum kini ba ki ai gitu ki phone number ma ki wrong phone number ki bam lap menang ni ngila experience apa snong ro artli ki cases kum kita te wat la hadin bang ngila ai ka announcement la pertaling ba ka public announcement system jong snong ro ngimla ban locate ikini arngot ki brio namar ba ki ai ka address kum tang moong yepi ba kim ai ka proper address ke jongki ti nangte na umling at rai ki ben instruct la ka de hakano kuno kusnong ro la da kila ban ai ka care of address nai kan kampen suk ya kinong penyat snong ro namangi itu iki trying ngila banum itu ya kinong songwai ka balai kalong ba ka ka baling ba jo ka health department ka la ban le kum yakini ki violators nomar ngape hadin ba ka district administration ka enforce ya ka law ka jong kai kiti bamdeng mas ban fine si hajar ngaya 10 bajar ngai iba baro kelas sedang bamdeng mas te kum kini ki violators ki bawon ra kila long ki criminals mo ki bala banon ra ya ka jingdu no ka mensim yano da ka jing pet ka jong ki ato ka don em ke kanu ka act mo kat kum ka epidemic disease act ka don la ki violators ban kem balai ngimla ban penrekap ni kata Bat biang ke jing ong jing iba mo itu rang basnong na mulai na kaliang jong ka awareness nrai ngilawan ha man ki dong ngilali ai sensitization shaban sedang kani ka vaccination po ngile ka phase 2 ti nang ta ngilali ka road show ru trying to po mulai yang tu po standbus ngilawan de ka road show na bentakan ni ka vaccination drive an pensyai ki brio ba idan ru doktor iban jubab iki jing kili nakipat ba ikanu ka doubts ne kinu ki bakim syai sapanga vaccination ti nang ta syuru ngila ai kini ki jing ki awareness mo jungi ki ben syai sapang ha kini ki Facebook ha ki Instagram nang ta ka NHM website ki ngatrai ki labun ki information ki bangla ai ti naila da fikwa abingin wan biang sikisnang man sensitize ang mangim tip kana kanu kodong try rang basnong ka ba ka mulai ngi klempat cover ya kata sensitization bila man itu ingi kanu ka dong jong fi mulai kan masa ya kiwe kambon ni dong mulai ngi lawan ai kan ni ka community sensitization haki dong sha bingin sedang ikut ka phase 2 kepada 45 and above with comorbidity sha ka tu ngi last tang ban ngi la alert ke sensitization ti mentangin sa ong ye ki mongin sa pet bangin sa cover ya ka mulai kental masar desibon Katu ko ba iyong i rang basnong jong ko mulai kental masar katu ko jing ai jing mut jong phi ngi pedang da ko buram pada ko bakmen pada ka dei shisai ko bangi na kaliang ka health ladangi pendon ngidon kanu ko awareness cam ngidon ka health cam na kanu ngidei banya selok lang syua bat kasnong bat kadai kasnong kaban ai jingmut ingi kaban ai advice ngi kumno bangilaban le bat
nakaliang ka jong ni ki balong in charge na ka district ban kan mau ya kan ni ka jing ai jing mut jong irang was nong ko mulai ba kanu ka awareness oh ngi la ding ila su thu bangin pen su thu ba dei ki pa nong song snong ngi no mala itang la di ngi don kam ya ki nong sin charge nong irang was nong but ngi su thu shy ba ka confidence ka jong kinong song snong baru bor hi ka song ha kinong sensar snong darang start kanu ru ndrei ngimnang pan ai ka kubor hakaktin ka thalit ka babyang kanum po shino ru bat ngi pedang tang ba subhai ka jing ai jing mut jong phi ba bat ngin matha nakaliang ka jong ni ya kinong tray ki jong ni pa kanu ka awareness ka baki dei ban le ka snong ka di ban tep ne ko ngila ban don ko mo ngi doktor ki road show ki ge barakhat ndrei ba fin yo ya ki briu bakin sap ya kata ka kubor ka ba fi ai ka mut ngi don kam ka jing tray lang bat ka snong bat masuk komen sibun bengi don lang gum ni ngila ban ni phliu jing mut ngi yo jing mut na fi bat ki bun sibun ki bangim tip mentang yo ka jing shai na fi but ngin buram ya ka jing ai jing mut jong fi but ngin le hi ya kata ka ba fi la ai ka jing mut yangi ka ba nakaliang jong iba ya i rang ba snong jong ka Dorwan Norem Health ini ke violators kadon hi ngila ban sim action nakani ka ki artli ki act bro kidai ki bangila promulgate manta kani ki epidemic act pat ka disaster management act ngila ban sim pat ngila ngai fin hi ba nakaliang sarkar kala ai ka jing maham nakaliang DC ru kala ai ka jing maham banang ni syahmat kumi kini kamut ka jing sistem kandai ka pating e ya ka jing ong jong fi care of ngala ong bende ki ai care of ki ai lut barakhat tang ba nakaliang ngajungi bangin check hang tu po umling ka custom han man abun plat ki biro ki barung sementara ada kadon gane ka app ngilala ban ai but ika message po jong ki snong kamut fi flatip kamut ubriu dang long on dang don halenti ban wan cheni kamut filatip deinum dei kamut ngi ngilala ban sem ya ka kilat kelenti pada kumnu ban le kumi kita beriau ringi pedang kata fiong fi care of kata rongim bun ki ai care of tang ba teng kadi ke bathok iba ki shutip kani kawai ka bangi lap mo khamtam kini khna samla kecing bam kwa jongki ban song hayeng imat kecing lo restless bakidang dai ki barang samla kamdon kecing suchu hat ke ha preng ka jongki ya kecing sitom jong khlambat kadon hi kecing long selfish ka jongki ru bakitip ki ong ba yangi ki barang samla kanum lele ndrei fin pet benta iba khlat iba sitom kiri gini debot kadang ya ka por ngil ong hi ba kum ka balong ka malaria ka balong gelong wi khnyang jepang ni ong ba kadon ka resistance khnyang jepang ru ya le kat bala ban survive ladi tak ada usdang kani commutation ki kata kati law of nature kata num ni apa kata tak kamut ka ka bangi ai treatment mata ka trikam tang hadin ka tu kan ni kam trikam syo kejui chloroquine fly i ngida di chloroquine menca ngijam ka malaria ngidang join mengi service li tang chloroquine ni within li injection wan hadin ngim da kham ben kam en ringi i ski trikam syo tamu tu khnyang jepang ru kelalang jeladi ndrei ngihi ngidang dei kinong senchar jong jing im barkhat ibrat ki barkhat yele kat bala te ya kani ka jing wan kani ka vaccination ru ho ngila ekmen ya duai baros katang yang ndan treatment dah to por baneda rum dan tang bayada li tang kini ki physical ibangi le mangi ndrei menta da kawan kani ka vaksin ngila ekmen kindan bre kini ki senex ki critics ki katokat ni kiman wat daw iban ai daw bakani kalang ta
Kanu ke balang negatif, kanu ke balang percaya ke igarai ke bajong ki babun balang diberi kamnget bahaya kata. Vaccination kalong nga ladang ayo lupa ardus ngayo tang sidosu ke benefit. Ladang ayo yu kunyang Jepang ru ke benefit yang ladang amlilay. Kamun ngayo itu ki antibodies men protect. Ladang ayo ke first dose ngayo kendiat syai antibodies. Kumbalong kelung. Ngai first dose, second dose, third dose, ngai ke booster dose tu. Tinggi first dose ke benefit kadon. Kaya dah yang ni. Kami ada pura. Ngiyo ke second dose, kaya dah pura. Ngilai epet. Babun ki bayo ni ke second dose, ngilai tahu kita ki antibody sakasna. Kadon. Ndai bakam dan. Da fiyo nu kenyang Jepang ru, kandan. Ndai ke jingting da fiyo nu kenyang Jepang kalong kalaban. Pencitam fi. Nak ada ke vaksin, kanum pencitam fi. Kata kajing pensengau syafi ba lada fi ai vaksin pila ban long positif pila ban spread koi kata ka bamlano kamdan kum kata lada fi ong ba ngaladap ai ka vaccination ardus ngadang yo hi kajing pang what declared you measles vaccine mo measles vaccine ru menchua juda na porjungi porngi lai trengi kumba san rius nam hadin want to measles vaccine ba rohat ndan matre i ong bet bangi kwa ba unwan hi naturally. Takaraw ladadan manu bapang yang persit hanu sinu kini ke hatsunong sanong kanong lili kia lang kia ba lang kikun kili kanang ba undup yo tu yang persit namar ki on dayo yang persit shat kikat klan bah ladaki they come out from that to yang persit nak tu ke jeng shit ye barhat namar baki develop itu antibodies ndai ngi syam bada ba naun yang persit bangi mitip tam sanong kanong ibayap ki babun kiba anar ki babon kiba stam ki babon te suki puski ni ayu ni u vaccination jong yang percent measles pat ni syam kadon kecingkelah ndrei kidon bade kitu ki beladap ayu to vaccination kiba yo yang percent tika ka da kala banlong ba utu injection udai bokram trekam kambiang kulchin kabaar pada ngisyam ha kababun kadai reinfection. Kawan katu infection tangba kitu gibayo yang persen hadin melayo i vaksin kim julele. Kaju ke principal ka apply yang niru. Sayo ini vaksin kamut ba fiong ban finumyo ini kutang Jepang. Ula ban wan dua strain, ula wan mutated strain. Pila ban yo tangba yang ni kai kabapen ai ke confidence ngi pada ki batre po health ki khamtam ki doktor kalong ba lada fiyo biang filang positif ngiti kena syah ba kajing sitom jur pinum yo nung nang Jepang ban yat menta ban ong vaccination nomor balai ba lada filada biyo ke vaccination to kawan book kaki kan kani kajing yo positif yang ngi bere kan long tang koi bun kinum haban push po hospital namar ngi deban sutu ngin poino syata koi kalyang pada bahaki hospital jengi jentia ki bangi labu kerpang tang namanta ki bastom covid ki badan bat oksigen ilong tang kumba drus pa nyo fau jentia barok koi kejela kamut ki badan bat oksigen delada fistrin yaki hospital ki jengi lada kawan buk kan ki dan ki bastom kamut nginum dot ya gini jentia balai baik corona care center menta ngimda advocate ya gini ki balong positif ru balisa namar ngi shooting ya long balong se Delhi ya long balong se kini ki Mumbai ba ibriu ki badon kam ya ka oksigen haying ki jenjar ndri hakini corona care center ngi labu wala kataru ngidang yele ban wat biang ini ki ban wat biang ini corona care center ngilayo biang ya kitu ki basitom dan kitu belum positif ki pamdan jakaban sa ako ayeng ngin warai ki hapo corona ke santa katang ngin pen sosyo sarkar bo ngatrai ngilay poi babun sipang kaniga covid-19 te halor ki hospital halor ki nongpang halor ka jing syam ka jong pi bangi pai pidan jing nam halor kini PE hakikat kubur bau tahu company dan side effect mo pitip i bangi kasi ngi kamti kata ngi kamti ngim jikwa teng babun ngi ngim jikwa kayo ai kata ka dei mo
Henry ngasyu ai jingmut ya pi namar teng pio ki media sngau ba clarify na kalian ka jongki knang begini kasi ki jongi kin silor ban kom ki silor ki wei ki jat ban riau kitur khamat ki wan ai bet ringi pat ngidang dan itai jing sngau bat ita ki jingmut iba long ibarat bengi dan palat ya kata jing sngau ba dan ba penting ngiti ti tai tahi ba ngasyu ai jingmut mas ka wei runga kwa ban ai jingmut ba teng nak kali kini kali kamai lalaki kiwan kabatho ES tiki checking tinri ladaki wan pat diki lokal diki ML05 dai kim du check shu eki teng buon ki like ni gitaru ti kata shu ai suggestion ifi kublish buon Alor gini ki kali ki bawan deh. Bentam dan cu ML yung manu hab ya de lemba tu kumling. Mla su ban ang mga wan ML01 ne ML05 ne da kanu ru hab ya de lemba tu kumling. Kata ajing mut kade kawan hina ki stong ki babun. Kawan hina ki tu ki naki dorbar stong ki babun bar ka sarkar lale kata. Mo hadin pada ketika ban ai clarification alor gini ki detektif da kata kada ngi khot gani ka meeting. Mengini ban ai gani clarification halor ya kini kubur ham saya balada nakaliang kasnong mentang ngila itip iwe ngila itu iwe ngia pun iwe kamut kajing khot jongi ya kani ka meeting kalong ban ai kajing pencai halor kani wa phin yarap lang yangi wa kadon kum kata kubur sta kadon kum kata kubur kita kasnong kita kentot kanang mengini ban le ya ka badon kam kadon pada ko pa fiong ba yakini ki kubur ngan beteng su kubur ham saya kebangalada bang mene ki beri ki kham nget ba ya kitu ki kubur ki belong negatif mani ki belong positif da kata kadau ngia penbet ya kani wala kadon gani ke protokol ko perking kani kan niru nakal yang ke sarkar ki ong yaj khmat ya kani ke meeting nawangi sutu bakalong ko badon kam ngikong bangin don ya kani ka live streaming press conference ringkat kajing don lang kajong fi wa fini asngolem nakipan nong sok snong kajong ni asi jantia garu barkhat kin kali jing kali yang ina syatay nang no no kanu gaying kanwan lembang fini asngoi hang ni bat ngin hele ban jibab lang hang ni barkhat nakata-kata kanang ba kani ka baningkong sya kubur ham saya kumno mengin laban penduk cat iki nama ko mafiang mafi ba ngaci ong lupai fiang ni kabangi syam jenjar menta syak khamtam sanong kendong kalong ba gani ke injection gadai ke injection penduk hun idon hang niru yakini ki gynecologist ke jongi yakini ki public ayu jongi namar lada kawan hi kum kata ke kubur ba kumbalong kita ki hat kendai spa nyu pesan mo udang don tu emergency dada ki wan ni kum geni kubor ko ba Asia yang i bangin pensu tu ik pa ba ke injection hi tang shu ong ba penduk hun da kamut la pet lai lum lai wa barhat wat kinong tre jong health department jong iru kim tre nama kidang don kata ka jingso kamut kani kadi ka ke press conference ke mengidon mentakan ni live streaming ke jungi cepat nong sesnong gamut iba pet mentana do arbaje caneng i ong menadu arbaje kan don ke live streaming de halor kata ni sakhat i ke meeting ba yakum kini kubur ham saya ya kinu gi badan don kam jing pecai ngia don lang kum ni ngia trei lang lada ngia trei lang kum ni larang ilong tang khandiat makanaru ngila ban ya ngila ban pendu i jing ya yang tu kumu wei rang ba snong na po laban yang junga Edward Karon nang ngengit kum ke snong omtang ke jongi baru ke yang sencha snong ngilai tre sitom ha omtang mention nem rehadu mentang kan ki ngil ai kedi kamon ke diang ke jongi ka ngakwa ban at ya ke ko ba gila keren penchwa kini ki rang ba snong ki ba fero ba khamtami gini ki address ingi returnees ngasem ba i hangte ba ngidon kata ka mixed population ka sitom hayangi mengin create ki breu de henry
ngidon kene ke CCMT ke baklan bat ngidon hiru kene ke bangi ongka ni form kata ke tracing team ha ko bang yumban sie ba ka de kene ka kham ko pemerintah ngi recruit katu kene yaki bom de gijat ben riu jungi ru bang ila ban trace ki ki ba ki jai bom de jungi ngidon ke delivery team ko madong sem kum tu ngidon monitoring team ba kene CCMT bangi pek bat ngi ki wi snong ilong tahi de ha ko de ka address hang thi ko long ba kumba ban iwe rang ba snong na po nong rem hills ba bun ki ba sim na ka epic mo ipan ke epic ada ren ke epic ni tu ifi ka de ka designated polling station kam de proper address hang tu la tho nde ka proper address ki tho ye designated polling station ka ba ka ja ka song jong hang ne ka ba ka ja ka the but jong kam jang kam de ka proper address kata ka de ko wei ka phone number ki la man ai ka fake nem tai ka la kin thop nem tai nrei la dang yo ka proper address ba yang ni la ban tri ki ka ba ar pa de ka long ka wei ka ba ngala ban ni ka tu ai ba ai wi rang ba snong ben ne ka long ba ki don ki long yeng le si ki ba fin lap kum ngi hang ta ni lap man ta ba bun ki long yeng ba ndai tong tu ba wan ba na bar ba yo positive ka la spread ru ha po kum ta ha ke long yeng jong ki ki don ki long yeng ki ba kum kita na mar ba ki don tang ar kamera lai kamera kerja kasar tu ki, tengah sidom iki bukan isolate iki, tengah kerpat nak kalian ke sorkar, sian kalian dah health department, baladon kalat menyerap iki, ban shift sekiwi buat center, lesi, ban light nak kejing sofriang jauh ni yang jingpang, ka balai kejing keli kalong halor kenika, ya kitu ki beriu ki baladap ayah ke vaksin, first or second dose, kikili yang ni hatu ingin le sabar. Ngila nem don kam nem ben tes biang kata ke jingkeli ngi kham pola na juba ong le si gi don kata meeting ben takas ngi ngin sayo jing ben chai ki ong mintang i koalisi gohati ngin son phai no sibet tam ngila de ai ko first but second dose hatu don kam ben tes biang nem ngi kum kita ke balai pada aku pasau pada halo kene ke vaccination drive hi kum ka snong ngila kum ka dor ba snong pulun hi jongka laban hang tei kalong ba nilai elek si tom ban pensusu iki beliau kat bala lama kalau don ketika sensitization program bat ki doktor ki lawan nang ke apo snong jongi bat ngila pensusu iki beliau ru dah ka ba sedang ningkong mangi hi kirang ba snong jongka dorbar pulung jongka laban ban ai men siam iki bat ikum ju ru CCMT team bat ki dekot jongka executive committee ki jongi ngila le kata dak ba dak jing thu galong ba ban pensure ki ban posi le diru hapo ki social media hapo snong jongi khnang bangila ban pensure ki namar bangi tieng bat ngaban yang lu ka jing tieng golong ba minta hi ngim da tieng than yu ne covid kuma fe minta ngila sim sting ba kamlong kuma long cham snem ba ka jing tieng ba hadu kata di henry minta pat ka de kuma pi ong fi ka jing tieng golong ban ayu ni u ban sim ni vaksin de halor kani de ni kum ong mentan ba dor wasnong kala sim kha ya ko bangin ya kerpat hibriu kinang ya kerpat hi bat ka respon mentaru kala kanang kambun ha ka snong kita ku jungi hang tai ka dor pelun laban bat kum ju ngakalep dan ong ba ya ka proper address haba ki tunis ki one day namar ba baling mention yang ngata bun ki ayung ke laban hendrai kim tip ba ka hang teh ke dorbar pulun laban ke don ke Bishnupur ke don ke Oxford ke don ke Chestris ke don ke Kenjat football ke don lawan lumparing ke don ke opar lumparing buat kelas utun prasnong ni don henrei bun ki ai bet laban the bun ki retinis ki wan be hakasnong jungi hak tu kelis laban hadu hitom mingi pin jenjar mut nama komdan kataka segregation nang thi li se kimtip ya kita kisnong gi badon apo kasong laban Talk about pada sepangani ke construction ni iba kasukar kasa ke construction mata ke sim kabu bandung slap trash mudung slap mendai tang spongot teng ki wana bar ki wana no ki daki pongot hang tu ka ktan em ngi ka social distance lan ni ka de nem dia de we la don we ba kham thut ngatai kala ban la ban thut lang ka kam ber ko we nata ka balai ngong ba ikini ka mobilization lan ni ka drive ngatai ka baban penmi bandan barang iya po moyong kadika jing slow kandat macam sengi ngalit namta kasekan dos ngalit apor la bije nata kitu bagi uliang lan na jorong ba kiong di amna dus po bije hadu la bije kalan kam ya kiong namta kandat
la dala ban sna da kanu kalat ban pen state la ni ka jipen sai pai ba la ni ban pen ai ka tika net bebiang ngatai kan yarap ini kan ikam mau yong testing kamu yang testing hoi la sedo bang ti tambang ngekerpat ika department bagi sobaban pek la kadan ka failure ne kalong sukses namar ba ke ba ngi ke jing i betot junga ngai ke de ka failure hoi kidan ki por ba kim check ba kidan ki por ba ki mi na suisuai kidan ki hat usapan po itu jaga ki le no suisuai ngam tip ka dei hadu kondu ka jing i betot junga nam ta ngekerpat ba lalong ke bala ba kan department kan pek la kalong sukses ne fail yakni ka testing po mo yang basic banyada ki mas ningkong but face shield ngatrai tang kita ki gloves ngi discourage bakin use gloves namar ngi iba lada hidang gloves ka kham kloi ka spread of infection lada kalong contaminated ma namar lada ngidang gloves ngi sngo ba ngila yo jing yada tengi sedang ban keta ya gani katai ngi sedang ban keta mobile keta ki tiar lajang bat ngi kumklet teng ba ban sanitize mah ya ki gloves ru namar ka gloves si kala ban dai ga medium ban kam spread ya ka infection ti ngatrai kita hi gi dai ba kam kongsan sanitizers face shield mask bleaching powder ladala ka bleaching powder ru phi dai ban bu namar dahap disinfect ya kanu ka area lani lagi ki beddings ki phi hab naga bleaching powder hi phi penkela ya ka syaka 1% sodium hypochlorite solution di takadaw nga try ka bahaba phi bu ya ka bleaching powder ru kan kambaha so pinlik jing besar jing rang pasnong jang motor ya ka jing keli jing rang pasnong laban jing iba edward kawan lang ikwa ka jing pensai meni keli yang ba ibria ke bladap ai ka first dose second dose vaccination dan kam na emban tes biang iki hapor bakilit jenis sabar jong megalia please clarify Gino ki belada bio ya ke vaccination ardos lani tang sidos tu lada ki mi sabar ka celah ke protokol ka jungi lada piwan pinaban tes lada pimi tang sikentaru pilit tang agawati pindawan pinap tes ta kalong very clear kata kalong ko syai ba mo de halor kajing ong jung iba ya ke ipikat kadai betang ka designated polling station kata kadai badai ngi syam jing e ka turu tingin pensau si ka sarkar halor ni construction activities kadai ka bara don kama but nang niru kadang kajing ma ka besar khai dawar ubala de bio yo to ka labor license bukan baru lala bentrika ti kan ingin pensau ka sarkar te ngilai iba kani ka lockdown ka sedang partial lockdown ka wan te ski lada ka kham i jai kamut ngipin sting ngipin jam lada khadang kham i sitom yangi kamut nginang khampen jalan bat nginang khampen klan ya gini ki conditions jangi kani ka jing tiang ka vaksin pati kani ka jinglet ya kendu ki brio seki office aki office trekam jo kisno ubatiang yu tharnya kan sabit ka jing tiang yu tharnya mo kan wara lang ju por jong i dorba jong i rangwas no jong motawar ki bam ju ko bandi dawai ki badan kin long be kum tai ka i ka jing bot jong i bangi ai ka vaccination nginum lawan ai 100% bar rokat nong song snow niyo ka idea hi kalong bagi ong ngin wara ya kata ka herd immunity ladang iwan ra ya kata ka herd immunity kamut piru pla long protected ngang long protected selara prapu persen nangi kalong protected kamut lada kawan uknyang Jepang ru kan kita tangkat du kan ni ndai kanum sitom yakini lagi ba ayo vaksin kanum sitom kata ka idea jengi ndai lada sibu ngimdon vaksin boros kata kena herd immunity kawan kumno kan wan tang da fil ayo ke infection ngim ko bakan wan kum tan namar ladang i up baru ngin yo ke infection ngin yo ke jingpang kat sawan kata ka herd immunity kemut iban sitom jing do jing emru kin bun kemut ka sacrifice kan nong kan de ka ba
kebahagiaan ini, but it'll be a huge sacrifice. Ngim ko awan po siya kata kaliang. Ngim ko awan po siya kata kabenta. Da kata kadang kadang wan hi kani kaju. Ba ya kani ka klam hi, ya kani ka jingpang. Prevention is the cure. Kajing yada, kadai kajing ai, ya, ka jingkot jikya lah ni, ka treatment ka bakhadu. Prevention is the cure. Mundan dak wai pat. Namar ngilai I kalawan ka vaksin gidang don hi. Ibalong positif. Tamangi kemen bagi tu ibalong positif dah kam tak ajur iki, kam tak ajur syo iki. Hadir. Katu ka baong ba ni ai ning kong yaki bandru fausnam chaneng. Ang tungi penhiar siya kesan pesan, ni penhiar siya kesau pesan, ni penhiar minta siya kata, hi teng kani kawan lang napo ke Government of India instruction KI. Pementang ngila pelan kita kata ke each group, ngila pelan ini gibaran comorbidities. Ndai fina hapan sutu pada baka health ru kadi ke state subject ni hapan perkhat pada ya ke capacity jong ke jela ke jongi ngila nang imla. Te mental lada ka central government ka lada ong ingi to khat prangi ong tong in register. Dang ngila biang vaksin, ngila biang lu nadong sedong. La ya osngo menta tang na ke internet ru bayang lan yang bobon. Lada ngimbiang ka vaksin wan yang lan yang ong don vaksin su tengah mon yang i tingi kamu kilat kli bedingi. Kinum ayusyo, kinum ngacu ke ya ke jingong jingi kinum ngacu ke jingong yang rabas no. Dang ngila biang lut ya gi logistics ke jingi barhat. Takamut min sampai kumnu ban ai kita khat pasnam dari register li kasuk kam ni li kam dan problem iru ya. Tingila de bang. Baki ni khat pasnam shaneng ki register ningkong kitu ki banyo ningkong. Itu ki register ki badan high risk group ki bawa nabal ni ki kendu ki yano kitu ki banyo ningkong. Ki high risk group ki bateri sabar dan ki balik tray ki cacat kam ki bagi kendu beriyo. Kata Ndai kani ka jingong bai kini ki each group ye barkhat kani ka di instruction ka bon po. Ndai ka karai ka khado di ka di ka jong ka jella. Pat ngin burom ya ka ka bon karai na ka jella. Ya hading kini ka ni ka bakong san ba kani ka badon kam ha kani ka jing patha ka bangi ai. Sekirang ba snong mencel snam. Kalau ba syai ba. Temen tahu snam ru fil ai biang gitu ki jingmut ki jong fi ki jing ki sembo jing berkhat ki jong fi. Bat in sim khia na kaliang kajongi bagitu kijing pencai ki baya ka snong ki dei ban long ki basai bat kumju kum balong mencapsa katu ka vaksin hadu menta baong ba ki bali injek ki hapsiu katu hadu menta don jiksi ka sarkar kampat rai laj no tangnya kitu ki bali hapok ki private hospital ya kata tekal along shai nang tu ngi ai ngi charge ki po private hospital ka wei sispa tingkah ki yot hospital nomor balai bagi ki haban bu beri maki ki hab injek ki haban biang maki sispa san tho ko poi no sarkar mo ya katu ko pisap de ki peron company naman ta logistics jongka jongki ni ki vaccination centers barahat ki dan ki beri ki populi ki badan sabar kum sepo mairang national ki jaka ki badan ki private hospital ki private you ki melawan siu pisah dan nakal yang sarkar nak ni ka pisah ki yot ni ki you ki haban yarap lang gitu Dan untuk meneng la Islam har bangi phaidian ya ke jingja last year ki returnis kini kitai. Mentang la lung sakwe ke benta ya ke bangi pek syahmat. Na ke benta ke vaccination. Deng I ke long ke badan kam. Ngia kun yo virus mde ya ke vaksin. Deng I ke long ke badan kam ke bangin syai ha. Ki pat ba ki don kam man syai ya ke vaccination. Koi ke bangang sungsi ke long namadan hamadan. Harnu nu ke jingya kendua. Ngaju semua bagi beliau kita itai doktor yang empat ai kita kita train nurse yang empat ai kata kadi kau ikut bangi kata kadi ke drawback kaba even the health workers imat ki pensyur ki wipat kipat ba am dan kampi pan ai kumbo ang menai doktor balik si don ki batiang bayo penduk hun te ka bangas ngo ban bu akhmat dengi kolong ba ka ke ba ka department ka health department ka don ban le ya bakum kita haba kitip bagini ki health workers ki gini ki pensyur ki wei bagi numlet ban ai ke vaccination ngadi rang basnong jong dor basnong rinja ka bangal dan banbu ke jingkeli yang ni kalong ba ya kai ke bai doktor aman hi wari la keren bene ka bai dei ki ham saya ka umut ke jinget be dan ke jinget jong ki bubun balang jong ki pai ban rio ra pok jela ke jongi ya ka
Hakabaki song tanat ban sengap ya ke ba bakla bat kiklet ban shim ya ke ba. Di hari ni juga puar le si kumbannya benrap lang ka bang sokwa ban bu hang ni kalong ba ya kita ki ham saya ki ba pila pen sngau namar ba le si ban sia pen bu ya ke ba irang ba snong ka mulai reng hap ila keren mentan kawan syakata keju hi galenti ba sedang man her ka kubur syakelek ba ki vaccination nani ki vaksin ki laduna po ka jelah de menta bala ya chakapur chakabenta ba on register ki ba khat plus nem se jerong di lesi kau labu ke jingkli hagi babun rumenta bala dangin layo ke first dose sakut ke second dose unle kumno kata ka digowe lesi ki sodan kam ban ai jing penshai de sobat ban ru sendan hagan ke por ke gowe ke benta ka baye de ka awareness program ke bala ya keren ndu menne ha ka baye de bu ni vaksin ki babun hi kim pat la ban song thu ha ya ke jingmut balai bagi haban ai ni walada kitip bo tau covid 19 lani khnyang jingpang covid ulong bosnio lani uba triam lani ubala ban le sibun ki ke borokhat den rai kim pat la pat ban song thu lani ban sim ye jing mut balai bengi haban ai ke vaksin dengan so ban bu ke jing pen sngo ka ni ke por ba ya kana ya ka I Dr. Aman War balong ikhli ya ka I kini medical experts le se ban ai lani ke ban kham ai ke jing patai ke ba kham shai kham tam le si remote areas ke ba thup ku ma kisnong ki jongi le se ki ke ba umnang ban pule ya ki WhatsApp lani ke Instagram lani ke Facebook ke barang don kam ya shibun ke awareness program ban sngau thu ya ke jingmut jong kini ke vaksin de le si itai khindia chai jingmut ya ke badai ke bot kau ni ke menta Era bashnong jong mulai idon ki health workers ki jogi ibom tere bat ai ke vaksin kumba ong irang bashnong na tawar idon kitu ki badan la ki jong ki cinget idon kitu ki ba wadla ki trei hapo katran ka kot ka kya kimna dei ki batrei sa clinical line ki trei sa ki balong non clinical line teng ki thu bakla bat ki pen thu bakla nakal yang ka department ngila collect lot ikini ki data barkhot but itu ki batrei hapo ki hospital ngila ong ba nada fi klambak snit hapan test man kapor padlada fi don kanu ke jing ka badai ka vaksin kamut naga ni ka caka ka ba fitre kam ka ba bala ban kata ka ni yang jepang ye fi la ni fi la ban ra shi wei kamut ni haban kriya no fi shawai pada ki caka ki ba kham long safe ni si ka la ban long ka kham jingai na po shlong ka la ban long kham jingai na ka ying jong fi tang ba khnang ba finomon ra mo kita ngin sale na po kaleng ka jaga understand kum kita mo tama kat bala hi nginum force si yano pana yano nginum penbor nakabor bande ban ay ka injection ken ay nagina ban sutu ay ka ting mentoy jong ka injection ka ting pun chai irang ba jong ka irang ba snong jong ka renja ki vaksin namar hapor ki wan ningkong ki babun kem tre ban ay ki pet shwa manu bala ay ki pet shwa ta kam no ye ki bala ay ki pet ya gini ki TV Syamang tu bapleng gini giba stam babun bahagi di bakam ai vaksin demanta ngiladap ai katu jing penchai ngathai nak kalian ka sarkar lamba jongi chief minister badan buram deputy chief minister health minister bat kiwi cabinet minister kila ai ka jing penchai dengai I nalor ka halor ka jing penchai ka jongki ki babun ma menta kila awan ai ka vaksin dengi de man sutu abang itrikam ka vaksin ke dei ka bangiyo na ka central government ka central government kam num shu ai kai fi ka vaksin fi ongadon kam silak kan shu ai fi silak ka central government kan pet kum no fi penan kam itu ka vaksin mental ada ka ai chief hoteli fi penan kam tangi wei fi pan sa hoteli pinum yo takadau kadon ketu ka kubur ham saya ka ba oh ngila duna vaksin hot man bangi ai mni kadang bun kadang duna ka vaksin ka central government ka pet kat nungut ngila da bai tiki sapa yang tiki vaksin kata tiki syamba mentakan ika vaksin du bantuan rak bina central government teng ka ki yang ok ka state government ka jelakan haban thiet no iki vaksin ya katur ngi haban place order ha ki firm dan iki lab di mendai tang na kana goi ka jela barhot ka jela teng na sabahar jong ka riru ya halor kata ya kita ki logistics ni ken kawan ka jingtuna ka sarkar pedeng kan yarap ni
kamu ni bahkan orang bayu, nama kadi kacing bahan nama tak karihi baru kau. But kau ingat haban wat tahin ni sepang ke vaksin. Kipelit ya ke vaksin vial ke baspo dos. Kio tang iwe ba ai vaccination habrat. Kamu kacing lihat ni kawan kayang ni. Ya kata-kata ke central government bukan pet. Akan urukam. Dipenuh kami ke vaksin. Katno kadi ke wastage. Ikalkulit kita ke ibarat. Tem mentah lah dah ngila dep yo kan ngila ai kacing pencai lembah kan ika press ayu jongi mentah kan live ayu. Kemut hang ni ngin sa ai susu ya kan ika awareness. Badan lang dekat bat fi. Kin sakran kini ki expert ki jongi kai kacing mentah. Ki kin keli na chatai nginya pencai lang hang ni ya kita ki ibarat. Awareness kadi ka badan kam kata ke bomba ang i nang basong ki brochure ki barat ngin dile ban penbiang kin ai lot ya barat. Bat kijing ajing mut jong fi ba ngidei ban ye consult ban dadat ban ye shai lang ki nang ba stong kata kadai ke badai kata ke ngim kubur palat ye kata bat ngin le ye kata ke badang kam ngin poin no sekawai pada mentah kadai ke ni ke dead body management mo baru khat ki protokol jong ke dead body management kanong kumju gai ke bangi at hang ni ke bangi la sim lang kelum ya ki opinion ya kejing ajing mut tang sidong ndai nong song sidong kam tam sikitan yang kendong inong song sidong ki bah posor ki ong ingi kawe haba uni kenyang Jepang upur lembah isembo ombia benta kaya cikoi study ki ong ba airborne kabang mengimpat proof kita ki ibarat kumnu ni kunyang Jepang unwan nakamet kajong ubalaklat. Mencap senam bagi mia sutu bahaya uni virus. Paniada ngiong bet nada klat nada filang positif napo hospital dan ini napo iyeng na test dari bala positif ke bajing mara ke jing sosi ke bajur ki babun gilong iyeng. Ya ki babun ha. Dari man rabe direct po do. Bantang dan ni ban dep. Dan ilai tai sani bhai kan. Ngiru ngi kubur kan ni gawing yong. Habangi sana tai ki cakam ngi shop. Kamut ni penyiap itu kenyang. Bat ngitip kai bau ni kenyang sabar. Jong kamet. Udah ubat telat nagi bat telat tam. Tang isel wal rumdan. Kamut tang di saban badi ni ulayap. Ka sanitizer le ka alkohol ka baklan ka konten le tak sikta im dan naka met ka bang ngila sanitize ngila seal sa dead body bag ngila sanitize ka senduk itap apa ka senduk ngisili ka senduk tekarai ka jongi kalong ba ai ba kani ka senduk namar ngi ngidei kejat benriu iba buram ya kamet ai bikin yo ban wara syi baka numdan ganu kajing so temang kajing so si kajing so le to met tang ba nai ra ya kani kamet pada syapo ihe namar ngitip syai la da pira ya kamet syapo yang kendan ni gibah yang gibadong pelit ni ko apet takadang yong bu apla pada ada fibu afla, itu kita bahayang kita bahasam, kita bayi kenduk dan kita sumar ini nongpang, kita kila kelano kita hires, kita kita macam no bahayang, ini kita bayi so langam so you hakarangkat jeng trelang jeng kisnong jeng trelang jeng kimarjan marpa, mau kita bahayang kita bahasam, ini nya penbet no, bah kita kasong kita bawan kita beri kita macam no habar, kita song tak hat 1 minit ne si tengah takin let pai no. Kata kadai ke bengi wara kanang makan numara ke no jing sosi ya nu inuru bat ke bayar fila ban bu ya ke senduk lade ya kamet hang tu hapo ke flau ke jong fi kadai life prakanta kamut hapo life prakanta pi de pendap no ya ke ai ke basa jong kamet ha kalau ke jong ke jinget bat ke nyam ke rukam kata kadai ke protokol bat kitu ki basumar ngalong ngambiangan ban mesisien bat ki badon ki badan ke cingidai ke bayajan baik tu balong positif kitu kin hab isolate kum isolate ya ki high risk
berkatangi pan ya kajing tri lam jong kisnong ngila penle hadu kan ni kanang bakan numun rai kajing sosi ya kan nu kalong yeng namar bencam sam ngila pen sosi ya ki babon ndrei banya da ya ki bire kajing nangane khlam ngimban se ngi haban le ike ike bangile idon gi bakno yang ki ong ba i haying jong idon bala kham temen im ju mi shanu idon ba haying gumnu filaban ong ba menta ngates ikhlat ngates filong ilong positif hakanu kanu rem fiklat kade yele de filet keleng chop borok ko igar surf sang keleng ki khun putih jong fik sang keleng nakiwan kim long kim don symptom nangi tes ki bre kilong positif dal ale akum ta bre kisap jarno namar ngi bom ngi ka jaj bendri ujungi barbor kade ke bawah de ka daw dal ngi wad dong than kamut nginum po sino ni kerpat ya ki nang bas nong ngine trailang ngila ai kat ni kan dead body management kaba barakhat ngatrai ki ba syam ya kan jing ya kan jing sosi haki yang kisam ke jong ki bu sa yang kita jing keli idon ki bu snisa yang iru bangi declare positif idon ngimlaban kenoi ki ngimlaban ong ye ki nomor balai hakum kitu ki por kabe kidan gi bang ba por doktor sailu file adu katu file akatu por doktor sailu kan itu feeling im datip ha jayur ngim tip tamun syutip begini gidi gilat jing yada ini ba fide ban le pat ngi ya lenti ngi ladap ong hia por ngi le chnong ngi ngi ong ya lenti pat kat bangidang ya lenti gumne ngidang yo ka jing nang ka jing star ka jing sutu kan ban bang sistem bang siong chnong bar ngi wat gilat jing yadang ya wat gilat kumnu bangin la ban ai ke treatment ke biang na mentak ini ngiyo injection ngiyo uram disibir tang la syai kilami kontroversi bau taum trikam ngilek kat bala menora di oksigen ngi kwa ya kata cryogenic oxygen ka liquid oxygen manwan chani ngi keren begini ki supplier ki jongi ki badai ki try muluk ki jongi hang ne po sno yele so ha banwa ki bri menora ita cryogenic oxygen ngiyo telang iyo ya kata ka refilling facility ke ba ngila ban refill ki cylinder ke jongi kat no ka jing suk namata ipat nong song ke jongi bade kani ngila ban le la ngi trilang mlaban ong ba of wara ya oksigen ning ngim sha ya pi ban le kita ye kamdei ke por ke bangin bersya ini ge ba ke por manta kalong ba ngi pen krek ya kata ka umsa ko banwan nada kamwan kadi ke job ini kadi ke trilang ke jongi nada kawan ngine kun hadu mengin job ngine kun hadu bangin dala ban peliem yo ni nya adon arteli jingkli kata kalong bat kumnu ban pengkhoi ya kemet yang ba yap nak ni jingpiang kenyang COVID-19 ngadi orang baslong nanti jiau siap lom pelon hak bentar ban pengkhoi ya kemet yang ba yap nak COVID-19 tak mai SM ding hak lom jingthang jong kisan kasi hatu don em gino ki protokol ki bakham kerpang kata kawe ke jingkli bak ke jingkli ke baar kalong ke ba apa pe ya ki jingyap jing gibreu skiwe ki state kalong ke beli syarkai bat ngi duai bo beli trai kenrat undang ke ngi bangin nempoi sekutu keput ba long hakiwe ki state Henry ke jingkli bangas kwa ban bo ne kalong atuh ladaka sarkar jelah kadon em ganu jing pen krek bentau biang sakawe ke elektrik ke motorium ang ni hasor namar ko magalong benta idon tangkawe ang ini atli jingkli ko boleh sibon jadi kaji kli ke bong ban pen khoj ya kamet kamut tu ki protokol ki bang yong bandeng mas bani tu ki ya bi kumju sanitizer ki ya kumju hang ni ke protokol ke patmai ke bangin sepen pos ki snong ru ya kini ki bathang ya udah peru ila banlum kamdan kanu kacing pur jong kacang cengpang ikiwe ki bangi dei ngi laong namenta banum kata ya kamet banum pliet ya katu kesenduk katu ka ya bet kumju nyimda di buat kitu ki bayrap ha ka bakalathang abathang kamut katu ke protokol ke jongki bakindeng ki kelas ki ibarat kira ban follow kita ke social distancing apeng jongki ka de bandon kala lesi kala banong bakinumbit na gitu na nakamet kila banyebit para maki manu bolong asymptomatic
Ya kan ni kadet body protokol ke balong kumju ke mencap stem ngin penpoi sikisnong barhot. Buat ke bangiat hang ni kadai ke baar kadai tangi kata. Bangila benra ya ke mat sien. Fikubur nam ladang ira ya ke mat sien kum kinong sencar sinong. Kadai garai ke bobiang. Fikubur nam ya kata. Nama kani kadai kadai bawan lut nambar hot. Ya kubur nam ya kata. Mo buat sekui ngan ongan ban biang saya sir. Ba kani ke health. Hi kadai ke state subject. Kijing betha kiwan ke central government. Berke government ke jungi kan simrai halor kini ki dak ba sim kelum lang ya ki sentiments dan ya ke culture ke badai jong ke jela ke jungi. Athai tang nak ini ngam dan ia isu ban keren halor kan ingin ya keren yang halor ke live conference but ke jing ai jing mut ke jong i rang ba snong nako jiao syam halor sakawai ke elektrik krematorium ketangin pensengos ke jelah namar kani ke elektrik krematorium ke jongi namar mencap senam ngisham ba idon gitu gijing thut halor kani ke ban thang ini ki PPE gi berkhot ngi pedon kami ke turu te kata ke jing ai jing bedong pingin hapra ai ke sarkar ngatrai ngi don kami tambah nai perkhat thani ke basniu mangin don kam sakawai ngi perkhat ba kani ke jing elang ke jongi kan wanra ya kai ke ba nginom don kami kita ki ni kimi lenti ndai ladang don kam ngimpat don ni kataru kamun ngidei mangi kin pat nang song snong apo ka tingelam jong kinang ba snong bangin ai ti kadang ti kamun bangin yarap ya kum kibreu ki bam don kum kini ki bam yo i lat ti ban pendap ya kamet lada ka poi sekata ka basnia